Siapa duluan? Luan tadi. Oh, gua duluan. Cantelan gayung. Ya bisa aja, ulekan pecel. Petromak nasi goreng. Ini gantung. Tetelan bakso. So aja. Jambul Ultraman. Bisa aja. Obor SEA Games. Lu mah. Rebesan Stipeng. Yang gitu, skill Firaun. Filteraun gimana lo? Sampai bajai. Bajai udah. Biar nggak keringetan. Bisa aja pinggiran koreng, ada nananya. Bisa aja udah karamel. Bisa aja, untungan hansip. Lu mah apaan sih lu? Cucupang. Buat makanan Jepang. Bisa aja, rumah-rumahan keong. Bisa aja pintu oplet. Emang oplet ada? Oh iya ada. Pedal Vespa. Kali game buat. Wah, habis ditarik sama abangnya. Bisa aja sendal Piccolo. Kalau kan Goku. Bisa aja lampu kolam. Sendirian di pojokan. Kagak dinyalain lagi. Bisa aja sabun cukur. Bungkus Handiplas. Bungkus Handiplas. Itu yang dalamnya ada putih-putihnya tuh. Oh, bungkusan saplas. Nggak penting banget. Bisa aja gusukan ale-ale lagi. Ember tuyul. Dimainin ada ininya. Anjir, apaan lagi? Anduk Super Metro Mini. Ngomongin Metro Mini lu recehan kenek. Lu galon isi ulang. Biarin, depan lu saset aquanya. Yeah.